Today I'll be sitting down with media personality Mmatlou Seketa. She's a dedicated, strong and passionate woman. So come with me as we get to know her better. Sa mathomo ke rata o leboga nako ya hao ke tswa ke di festive batho ba busy ba bang ba ema ba bang ba ikhuditse mara o tsere nako ya hao wa dula le rena fase so ke rata o leboga gore ona re lebile gore a moetse ka mo gae go lebogana nna le nna ke no leboga gore godimo batho ka moka le kgethile nna gore re tle le be le nna today le nna ke re ke a leboga kudu fela ke di-festive but ka di-festive re no ba le nakonyana e le goreng re ba le nakonyana rena ba ba le nako ya mmereko but anyway go leboga nna so a re thome mathomong re tsebe gore botsebotse Mmatlou Seketa ke mang o tswa kae batho ba ba nyako o tseba gore Mmatlou Seketa ke mang o ka ba botsa wa reng ka wena okay Mmatlou Seketa maina ka botlalo ke Mmatlou Seketa but go nna le leina le le gore ke gotse ka lona ke sa gola le le gore nga sore ke a le rata now but ka lebaka la gore le ngodišitše ke lena la ka nka se latlhene ba mpitša nono gore why ba re nono a ke kwešiša ke re gantšhi ngwana se ba gore nono so a ke kwešiše le gore maybe ntse ba nralokiša ya ba leina la ka orja but ke leina le ke gotseng ka lona so o bitswa nono batho ba ntši ba ntse ba ka nono so la Mmatlou ke ka lebaka la mošomo ko o šomang then Salamina gore maina ka moka ke gotse ka nono ge ke fihla sekolo ge ke thoma tsana sekolo ke ya ba Salamina ka gola ka lona ge ke thoma bereka ya re Mmatlou so ke ka la ka moka maina mara ba bo tsebile o tloa bonyaneng ba o bitsa nono o sa le nono motho a ka re nono ke a lebelele ke a tsela gore wo o re gore wa ntse ba go tloa bonyaneng o mma ka re Salamina wo ke tswela ena sekolong wa re Mmatlou ke no tseba re no ntse bile gona bjale ke thoma go bereka so ke maina ka so ke nna ngwana wa bone wa Kwena le Kwena Seketa ke nna ngwana bone ke nna ngwanyana wa bobedi so no ka ga re šetse re le 3 se se ka ile re tlogela ka 2008 so ga ne bela šetse re le ba bararo gore ke nna gadi ka gare ga maswana jetse Mmatlou o theletše mang Mmatlou Salamina o theletše mang okay Mmatlou ke theletše kukukhukhu kukukhukhu ka ke ena Mmatlou so ke theletše yena then Salamina ke theletše mmane aka gore gore maina ka moka ke theletše a na le kwa tsangona ya ona le matsangona okay so a re tsene tabeng ya lerato la hao la radio a se a ntšhi ka khumana motho a gola re yena o go bala ditaba radiong gore o nyako bereka radio ga se a ntšhi mara wena o kgethile o reng o nyako bala ditaba o ba career ye ya o bala ditaba e humane somehow ke ntwe le gore galo e nyaka o ba o tsene jwang ka mogara ditaba ere ke thome so radio ke thomile ke le motheletše wa radio pele nka šoma radiong ke thoma ke le motheletše ke no theletše di-radio tše di fapafapaneng so lerato la ka le radio le thomile ke sa le motheletše then from there ya ba e le gore ke sa le sekolong ke sa le high school then ka no kwakwalakwatšo ya gore re nyaka bagaši ba mengwaga ye 12 o fitlhela ka 15 years no se dira great man sure be re bitša ke grade 9 grade 9 I think from 2 be ke dira from 2 ka nako tšewe then ka no tša chance ka no ratsa ke e re ke noya ke ko gore na bampitša and nako tšewe le Moletsi a ke tsebe gore na ke sa tše dife ke no tseba ba no re no Moletsi ke the site mara radio station a ke tsena ke mokae a se ke kole gore na ba re closing date ke neng gona ke nako mang o ba o kwele papatso e ba re banyaka batho re nyaka batho ka ratsa ke nka mogole gore ke theletša radio ka gona ene bentši ke wisha ke puša rena batho ba gaša ba le mokae ba ntse ba lotse ba di bolelang ba di tšea mokae ba di sapela ke batho go ba go diragala o bono ba le tumo e o nyaka o tseba gore o diragala lore batho ba tšea dikgang nako mang ka gore o no kwa ba bolela ka sokwe mohlomong wa tšea dikgang le motho go ba re mo motho a re tlišang ke puša dipuša tše dintši so ile ka sepela ke ya Moletsi FM
nako tse be sele ka mola sekolong se se phagame sa sehwai. Okay. So e be ke sa tsebe le gore na radio mo kae. Nna ka gopola ka ke ipoditse re ka moshata. Koloi ya tla. That time koloi be sa le 5 rand. Taxi be sa le 5 rand. So tsamaya le wa? Tsamaya ke le wa. So moshata. Ape ke fitla moshata Moletsi FM. Batho ba ntse Moletsi FM a no Moletsi FM ene. Ga mo le moshata ke tsena ke mo kae ke no mo driver ka re ke fologa moshata. And then remember be ke sa le monyane o swa bola o botsa motho re ke apply ke swa kotse o no ba le letshogo le la re ba tlo lebella jwa na ku ka mphile 10 rand 5 rand ya 5 rand a bo ka pe ke fitla ba re mona ba re ba se ba sekolo se se haya kotse ba ra tsa keng wena no re ka sekontiri o beta straight that time o tee o fitla crossong o no butsa batho ba sekolo sa seo ha ke mo ka batla o bontse and ba mpotse ka distrata or maybe before ta crossong strata se se so ka woka mara ka matlhatsi ka tlhakana le mme mongwe ta no mutse ka re mara Moletsi FM mo kae a re monna ra wa nna ke cleaner ka kua ke ya gona le jalo ana masepela le nna ge ke fitla e be le closing date le nako ya to tsala line fitting sa o fitla o khumane ba feditse so ke khumane setse ba rawa ape o theditse promona then ke re no ke kwele then o kula tsala nako mang ka re no a se go rena nako ma then o mongwana mare ape na re tswaletse then be ke le disappointed ka re ke emelela wa tswa o mongwe go ne jalo bereka ko SABC ko Ditaba FM ba re ke rone le sudi then a tswana mara monna re okay it's fine tla keno motho sa le ngwana o khumane sa go rena o diragala then a tse details tsa ka ba re tla o phone nna go tsa ke na phone ka shaya ba tsa o fa di phone ja ba tswa ke tsama a ke tsena kona mela taxi kae chelete e fedile a o sa le ke tsama le ke tshetse ka 5 rand ka 5 rand then awa ka boya gae then ba le gore ba mphone la ra di auditioning then be re le ba 18 ya no safe la mafelelo ba tse re na ko etele be re le 4 then from there ra shala re le 2 re tlogile e ba move Moletsi FM from so high to mola ditjong gona gana jwalo re move le re le we were 2 then ba mo push and le thakana ja Moletsi FM re push until bile ke shala ka le 1 to this day so how long has it been Angelo una le bona from 2006 go fihlela le gone so o thomile ka show e feng ha o fitla o thomile show e feng go bona le project wa ABC Ulwazi e be le na batho mo implemented di show tsa bana ko di radio station so Moletsi FM ntse le ngwe ya di radio tse le gore that project e ba gona so ke yone le gore ga botsebetse impuletse mabati ya ABC Ulwazi then from there ke mo ba creating a program ya bana ba banyane then ke mo ke tseneng then o tlo gona mo we ge tshintse ke ntse ke go la kere e juna le mo le re fitla mo jwa lona a o sa qualify potential then ba no fa di show tse dingwe wa mo tle fa re fitile a no mo se tsene gona ko re show ye seng ke tsene maybe ke jazz I can say party time le fela so mara maybe la barutia so ka mokana tsona di fitile ka mo ke fitile ka mo so re ya re season radio presenter yeah a no ntho ka se di programming lengwe ba ka o fa yona wa itshwara ke tlo geile wa itlhatlhamola ke tlo itlhatlhamola so la rato la ka le re dule thomile ke sa le motheletše then le mmetse because of thomile ke sa le monyane so ga ne jalo gore a ke imagine bophelo ba ka ntle le radio ke bona ka re le ge nka khumana mafulo a matala somewhere but e se radio ke bona ka re ke tlo phela nka se ke psina ka bophelo ba ka ke tlo tlhoka ntho ile gore mara radio e kae ke le rato la ha mo gausi le nna so o bolela ka mafulo a matala jwa the future o lebeletse o fitla kae ka career ya gago ya radio ga botse gore o ipona o le kae in the near future kwa Moletsi FM ka ge ke boletse gore nna ke thomile so ke sa le monyane ne ke thutile dilo ganyana like now I'm a news editor remember ke thomile ke sa ba le ditaba ke thomile ke le presenter ke sa rutiwa ke sa le monyane di show tsa boletanyana ba fa di show tse dingwe tsa di drive show remember o ka bona ba fa drive show or maybe a talk show o tsebe gore mura re go butswitse then from there ka bona gore tsa keng I have to explore ke ska no le balawa ga sha fela at least ke tsebe ka mo le ka mo then ka no khopela ka re be ke khopela go bala ditaba ba re ka di bala ka re
ke bona o kare ke tla di bala then ka rutiwa bala ditaba ka kgona ba bankiša on air so now ge ke bolela ke na morulaganyi wa ditaba ke na news editor so mo ke leng gona a ke lebelong la gore ke nyaka go fitlha kae gore a se ke jage ke puditse gore dilo gannyane I will learn from each and every department but la mafelelo future ka ra radio ke nyako bona e le nna molaodi wa radio station gore nane di tla tseba ke modimo but ke nyako ke pone ke fitlhile mo but in the meantime ke dirang ke thuta a ke nyako jo wela ka gare o khumana dilo di pala so botlhokwa ba community radio station if motho was to ask gore botlhokwa ba community radio station ke eng no ka re o tsa Phuti ke lebogile question e botsitse because of batho ba bantši ge ba bona a community radio station ba no ke potsa o ka re ke lefelo le lengwe la go bapala ba no ke potsa o ka re ke pleke nngwe le reng a ba ikušiše gore na go diragalang ka yona so e re ke bontšha gore a community radio station e tloga e le bohlokwa kudu sa mathomo ge ke le Mmatlou ke ka lebaka la community radio station commercial radio station be ka sentšee ke le ka mokgolo di le moya tša lekgotla kgašo la Afrika Borwa e be di ka sentšee ka that age ke sa ke thuta mara a community radio station e kgone go mbuilda go tloga mola bonyaneng so botlhokwa ba community radio station ke gore e ya o aga e go tšea o le kara leswisi ya go tšea ya o bontšha light go fitlhela ebile o bona dilo ka mokana ga tšona se sengwe ke gore as re re ke a community radio station e lebeletše dinyako tša community ditaba tše dintšhi tša community e di tšea kudu now ge ba ka re ke fe mohlala ba re go bulwa ntlo ko Moletsi ga Mashamaite maybe bula ke di-organization tše seng tša mmušo ne ge ba ka romela di-invite le gore kgopela di-media houses ditla Moletsi FM e tlo ba ya mathomo go fitlha moo because of ke story sa community and batho ba tlo se but the likes of other radio stations tše digolo sometimes e bila di tlo go witness ebile ba ka no se itle wena a bana le mo ba o kwang so botlhokwa ba community radio station ke goreng ba lebella dinyakwa tša community le o developer community ka bo yona at large batho ba bantši ba tseba radio ka lebaka la community radio station batho ba bantši ba ile gore ba ko di-radiong tsena tša ko godimo kwa ba thomile mo fase go fitlha kwa ba botša rena ka experience o tšea kae bona gore nesontšhe o thomile kae gona fase mo community radio station so without yona career gago ne ka se mo ileng gona no and se sengwe botlhokwa ba community radio station ke gore bo ruta dilo tše dintšhi go na di radio tše dingwe ka ba re na le presenter re na le producer re na le music compiler re na le news reader re na le reporter reporter ka se be gona presenter ka feletša pala ko reporter ge producer ka se be gona presenter ka no feletša pala ko dira mmereko but community radio station o di apara ka mokana ga tšona so mmereko a o eme mmereko a o eme wa ke producer program o tlo ke presentela that program o tlo ke compilela music and everything so o tseba dilo ka mokana ga tšona ke botlhokwa ba community radio station so if mohlomongwe mafula matala tšwele barawa re nyaka presenter kae o gona re nyaka producer o gona re nyaka reporter o gona mo sa tseneng and se sengwe sa go kgatlhiša ka community radio station ke goreng le nna le ka mo gare ka mo yo fa di-opportunity ya re tselo tše dintšhi o se ka lebelela fela gore nna ke gaša ditaba wa relaxa o phutha matsogo o re nna ke gaša fela wa relaxa o phutha matsogo ba fa opportunity ya gore o ke thute dilo tše dintšhi ka mo gare ga radio station so batswadi yantšhi if ngwana a rotse ya career ya media especially in entertainment a ba kwešiše for wena support ne ile jwang ka gae ba kwešišitše lerato la gago and then ba o supporta even today o fitlha mo leng gona ba kwešiša ntho o e dirang batswadi ba ka ke batho bangwe ba le gore ba ralokile karolo nngwe e kgolo from tšatši la mathomo ge ke re ke kwele advert ba re ba nyaka batho ke bona ba mphileng tšhelete gore ke then from there ba support ba mpuša ba re mona ba re ebela ba le patela kare re sa volunteer ba re okay it's fine and ka nako tšewe nna mmane a sa bereke papa o be a sa bereke so the question kore tšhelete ona melane ba e tšea kae o tloga mmotong o ya Moletsi every Saturday
question ke gore nane ba itša kae so ne ba make sure ya gore ngwana bona a be le tšhelete for transport ya radio sometimes ke rana mma se ba re patelena ke a ngala ba re no aolese ke eng ntwa ya o kuka gore ye radio ka re ke ya rata ba re it's fine tswela pele so batswadi ba ka go bolente ba re lokile karolo nngwe ye kgole le gane jalo ntse ke le mosadi ke le independent ba sa e raloka karolo ye kgolo ya go nthega ka gare ga radio bona zang ka ba le problem gantši vele ge motho a ka re ka entertainment industry ke mathata ba gana he tlo le senya le ka rata dilo so bona ga sang ka ntse ba e dira ba no feletša ba mpotša ra tsa ke ngwana ka ye nngwe le nngwe dirang rena re tlo thega 100% which is a good thing go ba le support ka gae le o dira ntho like you're saying nako tše dingwe ba o patela but you keep pushing because o na le support ka mo gae because a kare nako tše dingwe batswadi ga ba kgone go kwešiša gore go pusha ngwana gore a dire ntho le gore e nyaka ke wena o mo lokela ka ra bothata because of a ka ntša o dira a o theeletše a ya sekolo a studiša wa spended thousands and thousands of rands wa moša sekolong a fetša ba degree a nna fase a se khumane mmereko or maybe a khumane mmereko a se dira tšona ya ba disciplinary hira sa dire mmereko ga botse ka lebaka la gore a sena lerato but molese e ra bontšhe lerato la gage o mothege o tla bona dilo di tlo tšwela pele so batswadi sometimes ba swanetše gore ba thiletše ntho e kgolo ke gore bona ba re guide a kere ba ska bontšha ba re wena dira ye a ba bone gore na wena o nyako o dira eng bona ba tla ba o guide ba ratsa ke ngwanaka ka lebaka la gore ne go dira ntho so mara gopola gore di-consequences ke tše o ke tlhokomele mo o dire se le se ge ba ka no re thotele go se ka dira ke molo mathata o ba le mathata and le wena lerato lela le a o tswa le a go tswa khumane re bona ka re shwa tsa keng re ke no tlo le tšea radio tše re ke ditlogela o jolesa ke no tlogela mara ka lebaka la batswadi swantšhe ba kweša gore bana ba thekgwa gore ngwana a gole ko mothekga ge le gore motlho mo ntho la ideng bona ka re to motsantšha kotsi o no mmea fase wa mmontšha ga botse mme ebile metlhala motša ra bona mang o dirile so ke na le history ya batho ba bedi ba bararo ba tlhagetše ke ntho e sengwana ka mara go fitlha mo le ka o ke tlhokomele wena ka morago kwana o tlwane o bona le go ratsa ke mara batswadi ba ka ne ba mpotša nnete goba jwa mara ntho e kgola botsebotse ke thego so now motho a tlhaletšeng keša rona le balatedi la batho ba e le gore ba o theleditše le yena motho wa ikwa gore le nna ditabang ka dibala o ba ke nyako dibala o ke advice ya mohutamang e le gore motho ka mofa yona if o nyako ba a news reader or a news editor o nyako tsena into radio ke advice ya mohutamang eo ka mofa yona okay go ba a news presenter o ba a news reader go na le challenges tše dintši nako tše dingwe motho no kwa le rena be re dumano kwa motho wa gaša gore wa tsa motho wa ke phine no o le tša koša e rata gana o tse gore o diralang yes o khumane theletše radio re mara wa ba saletše košela phine monaka ba košela e ose a tsa mentebele nna ebe ke tla eletša so a o kwešiše gore motho la wae a sa eletše o na le mabaka behind the mic gore wae a sa kgone go letša košela ka mabaka a gage so batho swantšhe ba kwešiše gore a radio station go na le melao e le gore e gona o e beetše o ka no bona o ka re bonolo go le ka kua mara go o ka re o fitlha fase le bona ba reawe e be ke na le kgatlhego ya o tlo šoma mo melao he ba tlo o botšang yona o ka no feletše bona o ka re ba o gatelela mara go se jale remember dialemoya di tsamaya ka license na le melao ya yona melao uwe lena di-presenters ke lena ba le gore swantšhe le phethagate e le ka se phethagate ke mathata so batho ba le gore ba nyaka go bereka ko radio swantšhe ba lemoga ntho e tele gore o le mogaši o neutral ke tlo e thoma so o tsana kereke ye itšeng o mogaši a wa swana re bontšha rona o re kweša go rona tsana kerekeng o favor team e itšeng ya bolo a wa swana gore kweša gore wena o favor team eo so o swanetše gore o be neutral o ka no ba dikgatlhagelo tša gago but a di be outside mara thoma go ba on air ke mo le gore thoma o kepotšang o gašetša batho ba ba fapaneng latela melao ya mo station so le mo sona and di-challenges ke tše dintši batho ba bantši ba swantše go lemoga gore go šoma bjela ka mogaši ga se ntho bonolo ebile a se gore ke ntho e boima e nyaka fela go ba focused wa theeletša and wa nyaka go botswa o se ka ke potša so ge o ka nyaka go botswa o tlo bona gore go bereka radiong go bonolo mara ge o ka nyaka go ke potša o tlo imela ke mošomo ka lebaka la gore go bereka mo radiong
o swantse gore o be neutral go ba neutral koreng kore o ema le ntong le di-views tša motho mongwe le o mongwe a kere a o tse letlhakore ke ntwa mathomo sa bedi swantse be le pelo e telele ka lebaka la gore batheletše ba rena ba na le dilwana-lwana a ka no criticize a ka no a letša mogala o criticize a letša mogala go roga goba motlho mongwe a dira eng so wena nkile wa ruiwa like is there salo ba le incident ya what happened ke presenter show ya listeners choice is anaka Sunday from 3 until 6 so ke nako e le gore wena o choose dikoša tše 3 then from there batho ba no phone ba kgetha ya ba di votes tše dintši wa letša yona no motho no phone a re letša mpia then I had to apologize ke re okay it's fine then I could drop a call ka kgopela ba theletše tshwarelo motho a ka ke pušela gore na why swantše be nna ke apologize ang gore maraskisi why sabi because of one person wa phoning a re wena o letša mpia nka go roga a kere nna ko rugile swantse bana ke apologize ke ka mogoretse ba swantse ba ka gona but in this case wena ko rugile you will apologize yena the listener ke yena alen right the listener ke yena alen right when you apologize wa venta but you have to apologize a ka no phone fela a re letlhapa le le ka or a reng then o dirang wa apologize o drop a call wa re ba thiletse re gopela tshwarelo ka maitshwaro a o sa amogelega then le yena o kgona ka no mogopela tshwarelo wa re le gore motlho mongwe a se ipsine ka se ke se lejitseng go ba gopela tshwarelo tšo mo yena then a continue ke ka mogole gore dire ka gona le tlhapa le nyakege mo redong lo no tsorinya fela o nyakege mo redong ka lebaka la gore re theletše ke ditsabe tše di fapanego o theletše ke motho wa tsena kereke o theletše ke motho wa tsena kereke o theletše ke motho mongwe le gore yena o raloka ka mahlapa gore o theletše ke bana ba bannyane ke batho ba bagolo so go ba reka mo rediong o swanetse gore o kiketle o ska fella pele ene batheletše ba rena ba fapana o na le mongwe a ka no phone a goma le gore maybe ke fa mohlala ke rile ke gotse ka leina le ba reng ke nono a ke le rat no motho a ka re nono o ntse ka ka tšatšo but ge motho mongwe a ka phone a re nono ka se re ska mpitša ka leina le wa ra no wala mo ka explain ba theletše gore no ke leina le ke gotse ka leina le ke gotse ka lona so o bereka sealemoya o bonolo o nyaka pelo e telele ene le go ke phanako ya o ke thuta matšatšing a le kgono bana ba bontši ba borena ba kgotile radio ka lebaka la ntho e one and this thing e be ke kgopela re ba ile re ba theleditše ba underline go no ya on air fela today for 30 seconds se ke pitša ro celebrity a sona celebrity so fame ke yone gore e bola batho ba bantši just 30 seconds gore e bile mothona ga se no show thoma go shoma motho o tlo thoma ya on air next week Monday e bile matšatši a le kgono go kudu Facebook ya poster tag everyone yes then tomorrow go re fetša ke pitša DJ leina la ona o tsela na DJ Matsatsa or DJ o lebetse gore nna o tletšeng o lebetse that fame so now so le nna Mmatlou ba thontshe go mana ba re mona celebrity ka rena I'm not a celebrity no re Mmatlou o tšo monna so a ke pone vela ka celebrity ke no ke pone vela ka mogashi ka motho fela ka lebakeng ya go ithuta tše dintši remember o ka thoma re wena that 30 seconds o seno ga tšhara celebrity batho go dirile phosha ba to kgona go ntšha gore wena o dirile phosho ba ne ke potsa rena wa tseba so ke bothata ba ile gore batho ba bantši ba lebana le bona ba bangwe ke Phuti o ba bereka radio what o tle Moletsi FM go tle Moletsi FM re re okay rena ka Moletsi FM re bereka so o ska fitla wa re nna ke berekile radio ka no o tla ba le bothata because of our system na re berekisha remember ke radio akere ka mokana tsona ke re a gasha mara re a fapana radio ngwe ngwe na le mandate wa yona tse dingwe e compulsory like yane ya mahlapa bjale di tloga di swana mara ye ngwe le ngwe e na le mandate ona like nna gana bjalo ka ge ke boletse gore ke nna news editor ke position ngwe e le goreng go sena le rapola mokokotlo ba ka bona ka Monday o tsentšha resignation or accent wa rena ke feditše but o nyaka le rapola mokokotlo cause motho o tsena re o sa ka rata ditaba ke nyaka o di bala ke nyaka o dirang wa moruta kere a dingwala wa di editor wa diang o mmotša re mo ena ratsa keng mo ditabeng a o 30 minutes before maybe 1 hour 30 minutes before wa tla ngwala ditaba then from there wa di rehearse mohlanga thoma o tlwaela a ka no tsena mo ka 5 minutes too a go tlwaetse o fast to prepare and everything
a tla mo ka 5 minutes to and yena o tlo botsa gore wa tshwane ke dirile mmereko beta bare o dira ka lebelo and o dira di-mistake na swantse ke thome ke di arabela so go bereka at the radio station go nyaka pelo fela ene o ska fela di-colleague tša gago pelo ka lebaka la gore o ka di felela pelo ba tla feletse ba dira di-mistake nagana o ya on e o kwatile It look quite the listeners can actually pick that up. Exactly. O tlo dira mistakes. So o swantse be le pele telele. Like motho montse ro tsabe keng mo a re bereke so ngwana ga shore bereka so. Mo a re bereke so re bereka so. Ke rata tabe we touching ya fame or it can actually get to tlhoja batho. So now when ke galo thomile since 2006 was into radio we have social media e le gore ke yona e dirang gore batho ba gafe. So o bona e dirile phapano e jwang when it comes to radio or media. How compare since o thomile radio o fitla today o bona power ya social media matšatšing a le gono social media take over everything it take over everything go ka lebelegane bjalo rena di radio ke tše dintšhi ka lebaka la social media go ka lebela matšatšing a le gono and e kgonne go expose talent ya batho ba bantši kudu social media so naturally speaking a se nna motho wa social media as such a se nna motho wa di-socials but ke a kgona go bona on a daily basis gore social media e raloka karolo nngwe ye kgolo kudu maphelong a bagaši ko morago bo khumana o sa tswelona o tswela gore tsa keng gore ke bone Mmatlou swantse calendar ke no khumana calendar a mone se ke khumana Mmatlou ka se ke motsibi so matšatšeng a le gone at least o kgona go tsebega nako tšone mo go kopana le Phuti se Mmatlou a motse picture o tsebela kae wa te picture mara yena wa o tseba because of social media so social media go bolante era loka rolling way kudu batho ba bangwe Moletsi FM ga e gone go fitla mphatlele ke fe motlala but because of Facebook ba gona go theletša gona ya live on socials so ba gona go theletša ba gona go tseba ke ntongwe le gore at least e gone go re pusha gore re gone go tseba le kua and then the biggest challenge mo ibile thing and if we overcome jwang since le moredo the challenges tša le gore nna ke kopane le tsona ke ka siting ya tšhelete ra tseba gore motho a bereka o nyaka tšhelete mara go bereka ka gare ga community radio station swantse o ne o tseba gore mathata a tšhelete a ba gona and re tlo bona lerato la gago le radio gona moo because of this month o ka no se gole next month wa gole ye wa gola no se gole December so sa re ke sho ya rawa re tla khumana di bonus wa khumana re maybe tšhelete is not enough gore ba ka fa di bonus so ke ntongwe le gore ile ya re tisha rena ba bangwe le gore o sonetse o tsebe le gore o bereka ka gare ga community radio station taba tša masheleng a dino ba gona jwale kudu ge le gore motho maybe o ka khumana le gore o ke associated le community radio station tše dingwe go bona gore maybe situation le ge le gore ka se tshwane jwalo mara sello gantši e ba se teng so the challenges ke tše dintšhi kudu ka gare ga radio station especially from my side ke na le ba le pelo e telele ke na le go kwešiša kudu ke na le o tšea dinyakwa tša batho nka di beya pele go fitlha jaaka so motho o kgona re ka holiday wa tseba gore le a bereka holiday le a bereka le kore o se bereka gago ke tšetšelo tše radio off ntle le moo wa bereka ya naene pula wa bereka so motho no phone a re nka se tle mmerekong now maybe o šetse ma 2 hours o ra ba le taba nka se tle mmerekong nka se kgone o tla nka se kgone ba le taba o re wena o dire 2 hours before maybe wena le kutšo re ke nyako tšhaiša you will have to wait gore o ba le taba tšo tša gage remember o ka se thoma o botša motho mongwe a re mamang a tle taba le ditaba o le buša rena o tsebile nako mang and e le gore motho o mpotse ka last minutes a nyake le ka o e tseba so ke di-challenges tse dingwe tše le gore ke kopana le tsona but ke no ke potša gore tsa keng nto ngwe lengwe motho mongwe le mongwe wa ke direla tše dingwe re na le ma-intern normally ebile nna department ya ka e ne ba le ma-intern a mantši so gantšhi ge ba tsena ke a botša ka ra tseba keng your manners the way o cooperating ka gona ke ntongwe le gore e tlo thuša gore na le wena re berekišane together because nako tše dingwe khumana sena batho ba re Mmatlou mare le ba re ka le ma-intern man ke motho re ka mmitša Phuti ke moiša kae Phuti Monday mongwe le mongwe ke dipapalazi o fitla lata o ba ka no se o botše selo Phuti lo ka mmotša gore o dirile phošo mo ke a dumele o iša kae
o ka se mmitse motho o o ka se mojwalo. mmitse so di-challenges tsone ke tse dintšhi yo ba le gore ne ka o be le pelo e telele go bolela nnete and o ke potsa gore wena you are there to serve because of o ka se ke potsa gore you are there to serve o tlo ba ka ra mathata I remember ile ka wa ba le this holiday nka se lebala I was alone in Miracle ke be Ditaba from 8 o'clock until 5 o'clock thapa ke le one batho ba ke phile mabaka you are a news editor so ntse dire le wena wa ngala So mmereko kwa gago tshwanetse yes o take action aha then yeah mme ke thoma ngala di ba off ba la ba sa ba botsisha a ba sena taba le bona Maikarabelo ke a gago. wena rather bereka ba tle ba re ma ba ne marabo le taba o le one man 9 hours ka mokana le one or okay ke ba dile because of mabaka maso no to rena ke tla ngala so ke problem e golo kore o ba head ya department ka ra community radio station ka mathata because of ku re a bereka gore ke khuditse ke o le mo living beside that wa bereka Christmas o gala you work 24/7 o miracle Yeah. wa bona so ke mathata mantšha le gore kopana le ona but all in all go bolela nnete go rata radio o ka se bone vele ka di-challenges tse dingwe you challenge no wa khomana solution then wa tswela pele and then wa gola le wena mo career ya gago yes wa gola ka bona because of sometimes go ka sene go face di-challenges o ka se gola never o ka se gola and go bereka community radio station dumela go šomišiwa o re kgone o tlo ithuta because of go ka se šomišiwe o ka se tlo kgona go ithuta I'm saying this because of another time ke ba a kere gantšha ra tsa gore mmereko nke la gore Phuti o tsene pele wa tla Mmatlou wa tla Maria wa tla Mamma re ka se be Maria Phuti le Mmatlou ba le ona re tla thoma ka Phuti the question ke gore na why o jumpiwa batho ba i3 ba fa ona the responsibility le gore na why because of the potential a so gane o rutiwa a so gane go butsiwa ntongwe lengwe ba re dira phela o le willing ha o no phela o dira so na nako batho bang appointa as news editor already ne o ina le batho ba babedi ba ile gore ba shumile pele gaka and ke no monyane so automatically ba nagana gore e tla ba bona o tla tsena bona ntle le mongwe ka ge shetse ke boletse the potential o ba le nako ya mmereko o nyaka go šomišiwa o le mmerekong ke ntongwe le gore e dirile gore ke feletse ke khumana this position ya ba news editor ka gore a ke re mmereko ka o fedile ka tsamaya ke re mmereko ka o fedile ka mabona nka thuša mo kae ge ba re monna ba re ke tšhaišitše e le 2 ke le mo gae ba re Mmatlou mothope ka 3 a gona na motho ba le taba ka maybe ka 4 nna ke mo mmotong ka 2 ebile a ke sa tlhapa ke a tsamaya ke a mmerekong ko beletaba ke a botsa tlhapa ke ta di bona ka morago so sometimes potential ke yona nto e le gore e kgona go nthuša ebile nthušitše so far gore ke kgone go fiwa maemo ao ba a news editor so do you think if no sa dire radio na le ntho nka bo e dira o lebeletse o rata eng outside of radio nothing a ke ne go bolela maka because of lerato le radio thomile ke sa le monnyane wa bona ge nke le mebile thomile shetse ke le mogolonyana ke le maybe mongwago ma 2025 I would say maybe be ke rata engnyana but tlhaloganyo ke rile thoma re ke ta phurulwa o ka re nka rata something ka no thoma ka radio so far I don't want to lie nka se re hey be ke tla ba doctor be ke tla ba baker hey be ke tla ba le shaole ka di go bola nnete radio ke bophelo baka so without radio I won't any other thing I ke bone and then tongwa wa tseba ke bile excited ka baka ka ke thabile sometimes go ka bona we know the listeners ba ile gore about tsebe sefatlhego but o no kwa your voice ka thoko motho wa le ya this person ka motsebe ke thabile kudu malobanyana mo ke le moketeng so ke bolela le colleague ya kana ke ka mo yena ka mo rile moketeng o mongwane ke bolela le yena so re tšea di jokes to ke bona moshimane mo ntebelela ke bona re motho wa ntebela wa ntseba but nna ke tso it's fine then ka morago nyana later nyana le mbile wa tla monna re Mmatlou Seketa ko wena ma like ke sobela re motho wa ntseba wena o motsebe o tsampotsa lena ke ratsa ke ngwana sho a kotse a ke ne go botsa maka a ke gopole re kopana anyway ko wena mang ka thoma mpotsa re Mmatlou sale ke thoma o thiletša sa gasha program ya bana so o thomile le wena career ga o sa thoma sale ko thoma o thiletša from there now ke pala ku thiletša because of ka sa berekela mo polokwane a ke go ke gauteng like I was like
bolela nnete a re bona Mmatlou the time o thoma gasha program a bana o ba gasha le mama o ke mo lebetse o moso wa mo korle le ba bangwe ba lebetse maina mara ba le gona ka nnete Mmatlou ke gopola gasha top 20 Mmatlou ke gopola gasha listeners choice Mmatlou ke gopola mona gasha afternoon drive show Mmatlou ke gopola heba nka gore motho o botse wa ntse ke re so nna nna zangara kopana o ntse are the voice I don't know what feel like I know this voice but yeah no voice ka tseba camera le share tsare ya Mmatlou yeah so ke ntongwe le gore ile ya nthagaja kudu gore tseba ke a re le balo o ne le batho ba le re motho sa go gopola gore na o tswala ka ke motsa ka rotsa keng o ka re I don't know ka re o ka re nka go recorda ka eta ke le tsa speaker ba go rongi impact o nang le yona ba go go kwa gore ga botsebotse o le mogashi wa theletše batho ntse potela o le mogashi na motho wa theletše batho ba o theletše ene ba bangwe ke di loyal listeners from career ga we sa thoma to this day o no ra o bolela a kwa re no way Mmatlou Seketa a o no mo bile ka molata go botsa gore wena ke o tseba from ka gore ka ile ba bangwe ba ke bile ke bereka le beke ile ka co-presenter le bona ke ba lebetse ke ana ke no go wa ba go fola ke gopola so ke ntongwe le gore bolela nnete ile ya nthacha ka bona gore ke dira mmereko mogolo go bolela nnete ke dira mmereko mogolo nna e be ke sa ibone truly speaking e be ke no ke potsa gore motlho no ke no ba ka rata radio ke bereka radiong ke bala ditaba ke fa batho information but in the meantime ke bone gore a botsebotse rule ke relokang mo phelong a batho ke mantsi if I can tell gane jalo ke no re dutse so call ya tsena se Mmatlou re na le problem ke tšengwe tšeno gone ebile o ka stand re na le problem I remember last time I'm phone re be re na ka ngwana ba mo abuse ka gabo re mo khumana ka mo kuto question ba ka ga so people believe gore o ka thusha okay social o ka se ba reject okay ka tla dira ape motho ipotsa ro ba ka radio ntse o na le access o tseba batho ba ba itseng ile la ba re na le access you can do o ka ba ani jwaje o ka ba thusha o fitwa wa thusha wa dira something o ra ba tsena ka dula ka re bana le re dira yang situation ka re ape mo khofia se ba funda mapodisa ba attenda ba ta bona rena ba itša ba isha cause na ka se so ke fenetse mapodisa ba bo thusha tomorrow thapang ba phone se Mmatlou wa satle like so re bona ba expect gore be wena o tlang o tlo thusha ba ke radio ba thoba bona everything ba bona le polisa ba bona le shola ba bona social gore o mo gona dilo tse ka moka so a ba tsebele gore wena the only thing o ka ideng ke la reng be ke nyaka thusho le ka gona go thusha ka this thing ke dire eng some advice not gore nna ka tla intesa ka tsara motho au mind or direla just when or direla something enyana or bala di headlines just for our viewers no yes okay I understand so ke na o ka because of akere ke magashi wa ditaba wa mananeo so a gotsa maybe nya ka ditaba but I'm interested ke mo ditabeng re fe headline mananeo ona re no gasha ngwane sho ka lebaka la gore ga ne jalo re tla reng but tabe ba o file ba re gasha okay iri ke a lesome godimo ga hlogo go latela ditaba ka Mmatlou Seketa ke go leboga Phuti ba theletše a re lo tšenthabela tša iri ya bolesome ke thoma ka tšeo dirego mo lekgotla phetiši wa kgora maphelo ka mono provinceng ya Limpopo Dr. Phuti Masetloa o ipeleditše go badudi ba province go tšwela pele go tšea moento wa go lwantšhana le twatši ya COVID-19 se ke ka morago gore dipalopalo tša twatši ye di golele godimo ka mono provinceng ya Limpopo o ipeleditše gape le go badudi gore ba tšwela pele go apara diširanko le molomo go leka go efoga go golela godimo ga twatši ye ke mafela taba tša iri ya bolesome ke boya gape iring ya bolesome pedi thabela. That was amazing. So I get makale o bile le motho ile gore o rula kwa voice ya gago a kwa re no o ke Mmatlou Seketa so ditaba se di le mo mading ke gopela tšatši le lengwe ile ka re ke bala ditaba ke re like sa shumisha maphepho ngwana so that's ibile tšatši le reng be ke sena ka lephepho mo go nna ke no shumisha notebook ka bala ditaba so ke rile ke ngwale di story ke feditše then wa tsa ba playful sometimes ke feditše re has ja maphepho ke be a mola ke busy e ka re pa 2 minutes to ke kitima ke tša maphepho ke bušhelete elela ke di bušitšeng ke story se le reng ke se updateile se tšentše ko thoma ka sona so e ke fitlha go ke bala ditaba pe ke re story sela seo a se gone ke dire ngana mo ka thoma ka se sengwe ka no ke potsa ka re Mmatlou modimo ko mo golane modimo a gone le story se bala se seo in front of you ka se bala o tšwa ka tlhogo yes
I know the details. Yes. So kgone ke gore o tsebe details le gore na story is about what. O bolela ka mang. Se bolela ka eng. The conclusion of the story bile. O ka tseba tšue e chaile. You're gone. Ka se bala ka stop ka ba ka se fetša. But akere a se ke se bala exactly ka mogosela go bona, but as long as ke tseba details gore na se bolela ka eng, then ka se bala. So mo ga shuntshe ke na le ene ke bana ditaba re monna re gona ape ke make tšoba le story so sengwe se tsere purpose tsere kae ka re ka mo a re bana ba tla ba mmereko ka re never script se se kwa so ke be shetse ke tseba di a tsena a kere go thoma a kere na translate go tloga ka Sekgowa wa shaka Sepedi word by word. So go le busy o translator from English to Sepedi literally wa rehearse se a tsena ka motlhogong go o thoma se bala pele ka English. Wa thoma o se ngwala fase o translator from English to Sepedi then go fetša wa thoma o se rehearse literally se bala ka bokae la bo 3 then la bo 4 bo se bala on air so never then o swear then se se ka motlhogong ena ba le gore o ka se re ke tla no se bala ka ya ka go ke le blank se go tshware page ke sa tsara anything o tlo dira di mistake tse dintšho go mana maybe mafelo dipalo o lebetse le gore ntwela ke 200 a se 2000 o lebetse even in that case e be le o taba ya gore le wele ka phoso so no se la ka mogo ka dira story sela se a nyakega ene go thoma re ke lebelela ke fa mohlala ke re gane bele ge ba ka no re ke fa mohlala ke re ba no re watch a breaking story ba no re President Cyril Ramaphosa maybe ba mo go legile wa bona ntho ke ntho ile gore e bolela ke mang le mang le digogo ile gore di kgona go bolela di president ba mo go legile so if maybe situate story so situate like maybe in the breaking news 10 minutes before even if you the headlines you're not safe but 10 minutes before bona o tla sengwala very fast wa transcribe kana kwa le wenyane bola that detail a bontšha le gore president ba mo tshwere then ke yona ya botlhokwa so ona le di breaking stories tse dingwe tse le go ka se di tlogele if that paper nke bo swewe yona maybe o bile se le gore ke se badile ka the previous slot a maybe ke be se na bothata la sona but that one ne so check no se bala you had to so that's just like a song kara sponge and was better then ke gopola bile ke fetša ke snoisha fede fa se kara mo ka tla ka bolela maka and bataba no ra se maka details be di le gona so dilo tse ka moka di dira ke lerato go ka tlhoka lerato a ke ne go botsa maka a ona ntlo go tlo dira as for radio di use tsone bile it's worse so to wrap things up re tlo dira something light so re tlo dira a quiz challenge 5 in 5 quiz challenge so ke no putisha and then on karava azilo jatsenya so pucha mathomo if no le superhero no ka ba mang and why if nka ba ke le superhero e be ke tla ba a priest lebaka la ka la gore be nka ba a priest is because of matšatšing a le kgono ga o sana a priest ya o tshepagala so nna be ke tla ba a priest o ra gore be ke tlo šoma ka thata gore batho ba kgone go ntshepe because of nowadays the priest the limited so beef or chicken beef mothogomo na me makura le chicken is chicken so beef chicken so ke nna bana ba tsaphaga le moketeng lo ka re ke tla pe ya bona tsela tsa re ba re fitla go gona a se wena a motho fitla go because a unya ke skaputsa ya hae I get it your favorite drink ke ratela juice as you can see ke ratela juice e be ke sa be ke rata di fizzy drinks komra ka tla ka lwala yo so botse ke taba tsa maphelo re o be le relationship le juice tla ntsola mo go and then your dream car my Benz one. Benz, that's my dream car. Any model, as long as it's Benz, that's my dream car. Pakamo like no sala so. No sala ke le go no sala. Enjoy it all. So who's your favorite presenter? Favorite presenter
Lucas Kgaphola le ge le gore now as off screen ke presenter ya di news mo SABC ke morata ka pelo ka moka na bela taba tša Sepedi Lucas Kgaphola, that's my favorite. Mmatlou re leboga nako ya hao o bile monate o bolela le wena re o tsebile o feta ka mokgwa re tseba ka gona so ke a tshepa gore le di viewers e ba tlhaletše your listeners especially e ba tlhaletše ba tlo tseba Mmatlou Seketa o fetiša o ba mo tsebang ola wa o bala ditaba so re leboga nako ya hao so much. Go lebogile nna Phuti. Thank you.